Timu yo kucondoza kweyongera kw'endwara nka pressure, shukari hamwe n'ezindi ebembirwe omukugu omu kuragurira endwara ezi Professor Silver Bahendeka oyehireyo nage yakwatanise na bagyenzi be okucendeeza omurwire obwo mu bantu. Nje n'abarwire nibashasha obuhereza maybe omu marwariro burumu konka abantu tibakumanya uko okubutunga ninga uko okuhikayo. So twizire kuhika munda tuhike omu bantu abarikushasha babase kutugambira kuba babasa kutunga obuhereza batakubutunga ekikubaremesa kubutunga neki. Bitora manyire ngo kurya munonga eky'abanyankore barikwetendira kukinduka nekireeta oburwire bwa shukari, pressure hamwe n'omutima. Bwarya biringanire na size yawe. Umuntu kurya kwenda ngo baruke kuba wabirebera izooba tikine mugasho. Na nente yarya ebinyansi negumoka. Wagihereza biringanire ugumoka nukuma. So ntigira ngo ebyokurya nukwe mwabihinga irye biringanire tikwetaga ngo birye obumara. Kanshwara kimanyire ngo wasiye emyaka 18 y'obukuru noba waba candidate wo kukwatwa pressure mbwenshi tukoreki. Twagira ngo omwe ahari bana batano yasi emyaka 18 narwara pressure. Andekyo tukakishobora twagira ngo ikongera pressure omu bantu aba blacks abajungu tubakine nkirigira omu genes nkirigira omu bahangwa ba Africans barwara pressure. So ko kujongera and hariho ebintu ebikongera pressure kurya omunyu mwingi kunywa amarwa na n'ogumushitami utakorezera exercise. Nk'omuringo gumwe gwo kurwanisa oburwire obu abantu nibashabwa okushashura shiringi 50 zonka buri mwaka rero akaguma naragurwa busha oburwire obu mpaka hurahangara mwetere. Abanyadini omu district ya Shema basima Professor Silver Bahendeka hamwe n'omunyishenjera habwa Shema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa abaresere tweragurize y'abarwire ba shukari, pressure hamwe n'omutima eyokushashura shiringi 50 zonka buri mwaka. Yenda kushaba buri muntu wena lya engiri y'egitambure akuba eshonge ya tureta twija kutereza bija kutumanyisa kutwegura misho turagarukeyo abantu bitu bagambe ekibashemerere gukora benda kusima abo kuba bayambasa kufane kwatwebi ojo tukanze kwechenuwe jongo twa refusi otunanyita takafa men kamanze nikoreho yo kubanza mukatwenda kusima abo mutumo gwo murunji kugira ngo teka abantu bowanyu. Professor Silver kundeje iruzari ndapa ahubwo kweso gweje bwawe kakweso muchishabu wawe ukakwizisa kwisose zone otyo ukarete bintu kitambira abantu ompengwara ekino kugira ngo tukuchimanya ukatukabe tutehira umungaro kwawo. Obwato mnyishenjera habwa Shema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa akwatanise na Professor Silver Bahendeka bariyo nibamarire ecombeko rugogoma ecokuraguriramu oburwire obwaharikabwa ohere center ya Kana kandi okucondoza kukurahwe abaminisitiri b'ebyamagara nibija kukitamu sitampa abakugu batandiko gwabo. Amakuru aga gashakwa Michael atwakire.